Halo guys, ini video bang lalon ini. Halo guys, ini video bang lalon itu, meeting dun bukan lalon kan tu meeting apa? Umrang fair. Fair liti. Oh, difus saja. Karkong lele cola. Santai lele cola sih. Ini tuh video keceng begitu nah ini tuh Joni tuh marong kan. Pas video bang nang dun telon ini tuh pipis diklaim anjing malah sih kena sih dah mah. Soalnya meeting ha. Anjir ni mahai kan jo. Hai. Pas video bang nang telon yang dia ada. Oh, hamran nagari hal lagi hamran mana hal lagi. Hamran nagari cola nasi dah. Hal. Hamran nagari nasi dah. Hamran itu nang hamran ini. Nanti tuh nasi. Ini channel long, oke ranking long subscribe long aku. Berkat nabi alas video kecek ini semua ini tuh kamu. Jalan ini temarong lo. Jo. Gari bang lah belum video kecek begitu nang mama. Jo. Lain mahal lah ya. Jo. Jo bajitin. Jo. Gari bang lah belum video bang nang mama. Marong jo long tanan berarti yo wata ma air kan Jogi ya ke hai monisi ba ke tuji le tuman ta yo itu mau rasta dulu lo meeting dulu mani meeting dulu mah yo nggak hai lah ya lagi ada setting pan balang bang charnai lu sita yo gimana oh gari lah lo gari kene lapo yo ngelong tanya ini cuma dong yo yo di dress celon le mat pian ki cerita lang pik tak ban pik ini dia long time video tadi share hangi tipe lo kue cong kalau bon ni di video bahasa kurang long ini cuma orang lepas banget nih pulau kamburah angin harda ini tuh merong ada lebih lang ya Fira yo pangsai mani ini cuma फिर pan ha video bang lah pulang kecing macam mana bom lah si moha kalau mana pipis ini likle mau menyalain bom lah video bang lah hilang lihat tamin mitin non skip skip menyalain thor lah si video bang mau nampak kan bom deh non pas harus dulu aleng lah, wepen lah, jadi coba non deh, lasing, di aleng pas si om belakang kan non kurang deh.
kacing honai ningga cetenai pil theng mong cetang plop ile tom kar biang long apur ke molong Prime Minister Narendra হৈছিল এই কাৰ্বি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত जो साथी राष्ट्र निर्माण के लौटे हैं उनके पुनर्वास के लिए भी निरंतर काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने जो संकल्प लिए हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण संकल्प है अमृत सरोवरों के निर्माण से जुड़ा हुआ। हर जिले में कम से अलावा त्रिपुरा में भी एलएलएफटी ने शांति के पथ पर कदम बढ़ाए। अधिक पारदर्शी Okadu kavi kaska bislan dora dana nili suri kadom pa jero opini video bang kalan velon nili dim ta dunia los nili nampak unan ke nampak lang pono lasi nali tum jong selama so video lami sama unan ke share no lasi pini video bang kala dasin ton kopo dasi pajut kopo lasi mo next video long mane ko cetong thuna lasi pini video bang lami sama share right